An itu syu kari Amerika yaki hijrah ne yaki shenrang ba penkela kentai pat yaki kentai ba penkela shenrang yakaba kila penkela yala de bat yat lat loy barok shikata hapo kari Amerika. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Day minin ka Arab tarik ubanay January Josnem arajar Arabsan bakari Amerika hibrok kaway kalaya syatman lang harengkat ki million ngut ki nongsyong shnong joka namar ka jingbam smay Donald Trump ban shimti ya ka shuki presiden basau phonyo bat thamai jongka hadin ka jingkot no katom balas sensyar haka jingyelam jong Joe Biden hakini ki saus nyam tam Om tangki pajba kari Amerika bakilay syat kemen menen kasngi Henry wat kibabon kipriu ba im hapo jong kiwei de kiri kapertei kilaya kemen lang bat kari Amerika hala ki jong kiri jongki namar kibabon kiri kapertei ki burom lot iya kari Amerika namar ka jingla jongka ban yarap iya kano ka jingsyam jong kiwei pat kiri lada don kam bat ka jingbom don jongka ya ka jingbom ya syak siliang yano kamtam na ka jingruspa jongka bat ka jingklan jongka hakibor yalek tma katkum kani ka juk kabamta kabala penlong ya ki babun kiri kamtam kitu kiri badang kamduk bakin buromba ya kari Amerika habak persang banti binyak kendiat halor katai ke jingsya jir piang jong Donald Trump kum presiden kari Amerika hakani kasin kabaar menta haden ka jingsya remno hau Joe Biden hakini ki saus nam balane kat kum kidak kisien bapau shena lasaki paki babon kiri kapertai bat ki priu jong kari Amerika hi kimda kinsnap than ya ke jinglong presiden Joe Biden bat kimda tiang than hirup ia kata kabor sensyar cungu namar lai i bagi kam cungu kimlong ki baklan kumba lalong presiden kari Amerika da kiwe de hakiwe kisnem balalej kumta ngilakpan kerensai ba Joe Biden kabor bat ka ikhtiar cungu ka kam telot ia kiwe henry ban ong bat ka kerteng Donald Trump kibapun i kumba kisme shisha tang shisen kren ya ke kerteng jong Donald Trump namar ki kam jong kiba ulale om tang dak ba usuhe tang dak tengam bat deiru na katai kadau bagi nong Amerika kisah jit piang ya sa shisen pat yalam ya kari Amerika hi pro kawai kamtam ba Donald Trump ulara ya shibon kimat bat don kam bat balakta ya kari Amerika ba un penkela bat pentamai pat sashisin lada uncob yang hakani kasin kabah menda haba ai jikren menen kasngi haden ba uladep syak penbam smai kum presiden batmai jongkari Amerika nakal yang Donald Trump ulah pen urlong no menen kasngi yaki benta bakong santam kaba uladep pan kular kebor yalap election jungu kata men shepsna Donald Trump ulah kren dakabasai ban nang ne sekmar kibriu ba im hapo kari Amerika an itu betno tang yaki kentai bat yaki shenrang bat kari kan pedang syu kum kinong shnong joka yaki we de kibriu ki basu pen kela jebor yala de naka jinglong kentai syaka jinglong shenrang kum juru de naka jinglong shenrang syaka jinglong kentai hakaba kum kita ki jaj briu ki bede ki kentai ki ak yala de kum ki shenrang bat ki shenrang ki ak yala de kum ki kentai kilanang karoi syaba pelat hapo jongkari Amerika kepala penlong ya Donald Trump bat dalele umlak syuk ban pliang ya kum kita ki jaj briu hakari jungu namar kalakta pelat ya kaburom ka akor jongkari kamtam ya karukom ngai Kristan hi pro kawai kaba Donald Trump ru yalade kungai tau blay baim Donald Trump menen kasngi ulah keren syairo baun sa penpayeng no ya ki million ngut ki brew ki bawan sa bian
hakari jungo kibasyuan sa klem dadon yaki kot kisla kibabyang kumba ulah keluar hakpor yalam eleksyon jungo namar kini kilalong sya kiting pengkyang bapentut ya kayo kakot jongkari bat ulah kularu buun sa persang biang ban wanra iya kari Amerika kum kata kari bak lain bortam haka pertai nela ban ong Amerika great again. Sibun ki baut Donald Trump la batai syai buun sa penkelabiang iya kari Amerika haka jengyelam cungu hakini ki saus nem ki bansawan nadu menta kasi kabaningkong baun wan bat syong haka syuki kumuta klidu jongkari Amerika hi barok kawai ngits kem bahaka nika kenti kabamta jongka jengyelam cungu ni kermen skem pengin sasaki yaki jingkela ki babun rukom kamtam ba unla man penko ngo uno ya kiri ka pertai bakin sange no ya ka jingya pen ibor bat ka jingya hertma kawai kari ya kawai pat kabalak ta jor shisha ya ka syongsuk syongsan hapo jongkani ka sla pertai. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I was saved by God to make America great again.